9 sati i 42 minuta, još otprilike 20 minuta smo u jutarnjem programu planiranim za vikend, za subotu i nedelju. Znate da trajemo subotom i nedeljom od 8 do 10, ali planiranih 10 do 12 minuta narednog razgovora mislim da će vam biti od koristi. Zašto? Zato što su moje gošće u našoj televiziji Snežana Milojević i Dušica Miljanović. Snežana je predsjednik ILCO udruženja, ako sam Srbije, je tako? A Dušica je zamjenik predsjednika udruženja pacijenata oboljelih od raka debelog creva. Nisam znao da pacijenti imaju svoje udruženje i da na taj način pokušavaju na neki način da se bore protiv ove bolesti. Ali pre svega dobar dan i dobrodošli. Vi ste došli u naš grad pre otprilike 2-3 sata, 4, jel? Jeste i naš domaćin je ILCO Niš koji ove godine slavi 14 godina, a udruženje ILCO Srbije postoji 15 godina, a evropska udruženja postoji 65 godina što se tiče kancera debelog creva. A ovo ILCO znači skraćenica od? To je ileostoma kolostoma. Ovo ileostoma je izvedeno tanko crevo na površini stomaka, kolostoma je debelo crevo i postoji urostoma, u narodu poznato kao kese na stomaku. I dobro, vaš zadatak je danas, inače zadatak u mesecu martu je da, koji je proglašen za mesec borbe protiv raka debelog creva, tako da što više gradova, mesta... Mi treba da obiđemo više gradova tokom meseca marta. Svake subote obilazimo po jedan u Srbiji i naš zadatak je da podignemo svest o prevenciji protiv bolesti ove današnje savremene. Raka debelog creva, tako? Tako je. Da podignemo svest i da ljudi shvate da je ova bolest izlečiva u 70% ukoliko ne zanemare simptome i ukoliko odmah reaguju na simptome i naravno shvate šta može da im spase život. A koji su to simptomi kada oni već trebaju da reaguju ili će to saznati danas, možemo i sada naravno, ali na kraju krajeva danas ko dođe između 8 i 16 časova, ako sam ja dobro... Ne, 8 je već prošlo. Od 10 do 15 časova nema veze, posebno što je lepo vreme. Pa osnovni simptomi su neke promjene kada osjetite. Ako je to promjena u pražnjenju creva, bol u stomaku, krv u stolici, to je ono najosnovnije da odu. Inače, podržavamo nacionalni program koji je usvojen, Ministarstva i Batuta, gde je obaveza od 50 do 74 godine svi da se jave na redovne preglede, pošto je nacionalni program grlića materice, dojke i debelog creva usvojen. Rekli ste sada od 50 do 74 da bude obaveza da se uradi pregled, ali neke statistike, neki podaci govore da sve više mladih ljudi ima problem sa ovom bolešću. Pa jel imate tu podatke neke? Pa nemamo podatke, ali da vam kažem, sve to je individualno, znate. Obično kažu da su to stresne situacije koje dovode, ali sve to individualno, ali pre svega što kažu način života i stil života. To je ono osnovno, a genetika utiče od 10 do 15%. Ja govorim iz iskustva pacijenata, odnosno profesor Krivokapić na jednom predavanju rekao da genetika tako malo utiče, a sve drugo je način i stil života. Da li način, evo sada i vidimo slajdove, pa možemo malo da ih prokomentarišemo. Šta ste nam vi ovo doneli? Ovo je debelo crevo, deo koji je ostranjen, koji je zahvaćen kancerom i kesu vidite. Na tom delu taj se deo izvuče na površinu stomaka i stavlja se kesa. Dobro, ali ono što treba da kažemo da je bolest izlečiva, je li tako? Tako je. I da je u stvari na samim pacijentima da što pre reaguju. Na njima je da odmah reaguju, jer, kažem, 70% od ukupnog broja pacijenata mogu u potpunosti da se izleče, ukoliko na vreme reaguju. Evo vidimo jednog sportistu. To je momak koji je počeo da se bavi bodybuildingom. Kada je dobio kesu na stomaku, on je dole negde iz Afrike, prosto njegova misija, njegov životni put se preokrenuo na drugu stranu. Ja mogu da kažem da sam ja diplomirani ekonomista i u 35. godini mi je odstranjeno debelo crevo i nosim od 25 godina, znači, i osnovano udruženje pre 15 godina, tako da je moj život u nekom smislu se promenio. Zapostavila sam
ono osnovno svoje zanimanje. Evo vidimo i jednu lepu zgodnu devojku koja isti problem ima, je tako? To sam ja, da. To nisam znao da ste vi, ali sa time se može živjeti, je li tako? Da. Ljudi mogu da se kupaju, da odlaze na more, žene da rađaju, znate, ali sve što se kaže ide iz glave. Ovo danas kada dođu i kad vide, tu će još biti naših članova koji su došli iz Beograda i naš domaćin Ilko Niš, njihovi članovi koji žive sa stomom. Predsjednica Beogradske organizacije 54 godine ima izvedenu stomu od svoje 14. godine. Ovako će otprilike izgledati. Jeste, to je prošle godine završnica manifestacije ovde. Niš nam je uvek dobar, Niš nam je uvek dobar domaćin, pošto je Medijana opština dala podršku ovoj organizaciji, tako da se u ime našeg domaćina njima zahvaljujemo. Dobro, i rekli smo, s obzirom da televiziju Bela Mi sada gledaju na čitavoj planeti, osim u Srbiji, pa ćete celog meseca biti aktivni, da kažemo gradovi gde ćete još? Obići ćemo Kikindu, otići ćemo do Užica, to nam je plan, Vrnjačka Banja, to je u mesecu martu, a u maju ćemo i imati manifestaciju u Beogradu. Recite mi, vi krećete faktički iz Niša, ali tako, na ovu turneju? Pa da, Niš je prvi grad. Prvi je Niš, da. Počinjemo sa gradom, eto, Niš je prvi. Dobro, ja bih htio sada da pozovemo gledalce još jednom. Dakle, onaj ko nije čuo, evo još jednom, danas od 10, je tako, odmah posle jutarnjeg programa, do 15 časova. Gde ćete biti u? Ispred Kavče. Ispred Kavče, znači na starom mestu. Tako je, to je uobičajeno mesto. I kada neko dođe tamo i kada vas posjeti vaš štand, šta će moći da čuje? Moći će da čuje od nas, da nam postavi pitanja koja ga zanimaju, da uđe u maketu, da prođe, da pogleda koji su to polipi, koji su to početni stadijumi koji ukazuju faze koje ukazuju na razvoj bolesti, jer to se vidi kad se prođe kroz maketu. Moći će da dobije knjižice koje su sa kratkim uputstvima kako pacijenti treba da postupaju, šta da urade. Moći će da dobije informaciju o screening testu koji je jako važan kao preventiva. To je upravo mogućnost da pacijent uradi za sebe nešto da odmah otkrije da li postoji ta bolest, odnosno sumnja na tu bolest ili ne. Ukoliko otkrije i postoji sumnja, dalje se zna šta se radi. Ali, kažem, najjako je važan taj prvi moment da se to na vreme uradi. Tako da ljudi, ako imaju svest, zaista mogu. I taj prvi moment kad neko sazna da ima problem sa debelim crevom je isto jako težak, onda razgovarate sa njim pa kažete da to ipak nije nerešivo, da se sve može rešiti. Da kažem, ja bih rekla, bez obzira na obrazovanje, godine starosti, mjesta življenja, to je jedan šok. Šok za pacijenta, za porodicu. Tu smo mi koji smo sve to prebrodili i kad nas upoznaju, ja kažem da smo mi praksa, a doktori su teorija. Kada vide nas koji nosimo kesu godinama, onda se stvara optimizam da i on može da prebrodi to. U stvari, naš je cilj da što pre taj period resocijalizacije prebrode i ljudi se vraćaju na posao. Ja sam radila sve vreme, do duše 4 sata posle operacije. Jednostavno da je to drugačiji način života. To nije bolest. To je drugačiji način života. Samo ga treba što pre prihvatiti i sebi olakšati, svoje porodici i društvu uopšte. Da bi sebi olakšali svojoj porodici i društvu, ako imaju taj problem, onda je prvi korak ka vama. Kao udruženju. Kao udruženju. I vi ćete tu dati uvek prave savete, prave informacije i prava upustva kako se dalje ponašati na kraju krajeva. Zbog toga ste i danas u Nišu i zbog toga ćete narednih mjesec dana obilaziti Srbiju i davati prave informacije. Evo ja mogu da dopunim vezano za informacije da naše udruženje ima call centar, tako ga mi zovemo, u stvari infolinija. A to je iz razloga da se pacijentima pruži podrška u trenutku kad im zatreba. Imamo osobu u udruženju zaduženu za davanje informacija putem infolinije i mogu dobiti svaku vrstu pomoći. A recite mi, taj vaš call centar je negdje u Beogradu, ali mogu pozvati sa cele teritorije? Naravno, na flyeru će biti napisan broj telefona koji će... Hoćete da kažemo sada, recimo, broj telefona infocentra za one koji možda neće moći da dođu, a potrebno im je. Nemam kod sebe flyer, jer smo odmah došli. Nilko Niš u Kavči ima svoju kancelariju, pa mogu samo da nađu. Onda ako ne stignu danas, mogu da... Mogu uvek do Kavče da odu i dobit će. Na prvom spratu imaju kancelariju, imaju telefone, pa će biti obavešteni.
Hvala vam što ste došli i na kraju krajeva deo vaših aktivnosti je i pojavljivanje na medijima, je li tako? I davati pravu informaciju putem medija. I svoga iskustva, pošto se sa lekarima ne mešamo, znači govorimo o životu posle operacije, odnosno udruženje dok se leči i to je ono najosnovnije, naš je cilj taj. Hvala vam što ste došli, ja vam želim prijatan boravak u našem gradu, naravno i što više zainteresovanih danas, jer to je zapravo cilj da što više njih dođe i dobiju pravu informaciju. Hvala vam još jednom.